ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kaseng kisamla pule ka Khasi Student Union South Khasi Hills District Unit mentaga sngi ka arpapratri urampang kelahir cei chamati bankin mau buram ke lingkhu sngiya basau snem jung balur shahi nyota bola sya peniap haki barjela hakene ke shnong pentha umdan hak arpapratri urampang araja arpau kumban chikdo bo balur shahi nyota la sya peniap hademe ke barjela ke bala penkrep bhari ke tiar yale kila thambo dak basyo badat hadu bo undaklat no Hakani ke sni na kalyang jong KSU South Khasi Hills District Unit kalahir syakani ke jaka banai khubleyu ba lurshai da ka babu sinti ha ka moddur jong u ya ka bala penyeng haus nam araja aphuwe kata shisnem hading ke jingkhlat no jong u katkum ke jing sakhi layu i baki babun ki dukan jing bar jilla kimshim lanu satya ban play ki dukan jong ki bar kila shukhang kerdam Hakani ke sni layu don lang ikurim ki khon jong ba lurshai nyota bar layu ke jingkran lingkat no samla mar bakyu do riatam Assistant General Secretary KSU South Khasi Hills District Unit na ibahaye ikurim ulur shah nyota bana samla Reebok Star Dingdo President KSU South Khasi Hills District Unit Ngeska makanya kalong kajing ke clear ke joki baga jing sim kajing ke clear ke joki na benta uju wemins wega bisia ka bakodo blado no hakan kaski kumbas taus na mensuai balai no mayag ne na kamensia ka baso kya abang apa abang ape ya ka kurang balik kini khon sawut kanu kamensia ka jonga ka pulong abang yang he ka ne ka jaka lamba ki tugis nam ke balai no ngadam na kamensia ka baso kya kumtang ai kubleru ya kinang sosnang ibaro jong kane ka snong isamati iwe mlawan je pretang Islam kiasu Islam kiasu nani ya sapra kule undaron tarifi kule sibur ai por yo sera yang ngolong tang apok simnai wong tenru no ban penkala no om syu isamati rai ke penkamnan Hapo simnai la kimna ban penkelano nak liam jungi sewansi simbot ban tok penkamnan ne kabar kajimaham nak liam jok sarkar ilatip katip syai menega me ayo khubor hakabab hakini kithan bodar ngapa akan kedua CEO Chief Election Commission jong sarkar jela barayo ko sa SEO Civil Division Rio perasaan posem kata lawan apply ipek. Terus kita berisi. Takadau sedership dekat di bawah juga ain sloha bansim kia dekam nakaliam jongi ke distrik hakini isni selek berkendang. Yakini enrollment nakaliam jongi BLO berada ban tap kerteng post division. Banyak sar mungkin kau CEO juga serkar jela jongi ban kang dari ban alat bagi kaki beliau kalau syong aja ni pun apply ya kador ipek ban kepot ni jaga bagi nak yang sering selek program ini sedang om kajikot kat bagi SU pada pesat mesti masih jangan seperti man nak apatalek yang rempang ini yang kenal tempang ipi bahet akan seperti kami nak mengelat ya kador papira siu ya karam jongi akan dikejaga Iro nempet ipi kulai sibon Ilipin syong selain nak yang nyokain kesem. Kapag mau buram, ya kalau kus nyiap pasal, jong samlarang ba, lusa nyotang. Kapag ipaidian, ya kan dikecingja, masmo kumkit khot hi, jong kajat meriu, bar khamtam, it khot jong KSU, nidang nak ram haduk benta.
Balai ngau man ngidap ram hadu mentah nomor ba. Nyempat nak. Kanu kepenta bangin siu kalian. Ya kayin kesem. Jong ilusa nyuta. Nei kai keban kwa kenapa kalong ba. Na kalian jong kesem ini dor lengkat, ini dor nasenda. Jong pi kum kayin kesem. Kalau ada video nak kanu kucing na kalian ka jong steng iklo banyak pendrong lang kucing Sakaweru apang apai. Sekicing ja bralet no hakani kasngi kamlak kam dalung kam siam. Ya kai kecing sak tumbor ko jongi. Nei apang apai pak nagi ni sngi ya kani kecing kan buram. Mapet teng kum kajat pendiu. Pun sing lak let no ya kani kecing. Len lagi jong news sama rang pak. Apang apai hak status ni social media bun teng bam tip ikeli kati sngi yum tak sngi. Bahkan ni afratrik ya bu yang ni dur jong ni pulau jong pendiu. Nei kai pangako abang bang. Nak kalian jong keseng kanya pertubet ya kiri ulang-ulang kita IT bandok senyang mat pam siap nak bentar kau pat jong pendiu. Apa niat nang tei seorang seruni cakap berpenuh ini program tersini. Ngai hati kepur pamas ndak ja kecikla jong balet ngai ba ini kita renjau kelas dang duna. Ndai apa pat mennya bangidang wan yang seorang ngai ba ini hi kicu kikrun kelas dang pun biang. De kai bang ko abang kolong ba nak kalian jong keseng hi kanu maila mennya kanu kita beri nyotap ngin kendang baik ngin maila kani kade kasih ke ba kum kecet bendi hui ngin pas mau tempang bat korong ru kecil amin siap yang kum kita jong keseng bangin nang pentelun yang selen rekam jongka dah kunti bakut bakapasuba kimendir kibasa abok kana thai maulong isamati kalibari barok kide berperkat ha nomor bakum kaseng adu menta kajeng kun jongi baki kampakut kumta kusiar bat adaka nomor kalian ke jong seng kumbah kelak penterha yudkhot jongi nyiru nginum air ngin penterha yudkhot gijofi kumri sibun mat cafrang kelugari lem selam pa kabudi nyokra kan mento yayu katuka tangka plek kabusuan ais ngaulem ko batang sisen si jingem ke jingdawa jong kikon kadai na kapor sa kapor pamtang kepisahan reki don kam ya kaseng ka kraw jong kupa namar kong bijong ke jai beri khasi jongi bukpa udai ukli jongi urishot berupaya ubaskem ban penlong ya kolong ying ubaskem sau slem menshua kumbensu kertiang din ikan mau ya kadur kaba usamla rangba ubralek no negani keperkai mulai yang hakatai ke jaka bansap ya kejalang bunyi perlong ng teknologi Henry lempoi perkat bahakasi kepenuan Rahat yang hang ni dakamot dur kapamla syuk ben kren walau gan ya kata gemesin ben kren ya lagi jong ikut iki kalau kecing skau kaya gemesin kalau ngisngau dapram pembong nong kren basyakmat abi dia nong alam jong district ban ngisngau thu ru ba kani kamdei kecing peniai reti jong play Ray kadai kaba hireu terang senam kila persyang mendekat jubor ya kecing im jong usamla lang ba ulo syai nyuta Bangimla tang mensyua keren nangni ray kemau si bagi sem ki beladep sausnya mensyua kapnya kayin hari jong i kurim jong barit lor syai tang ban rong ban pek ya gamet lumio syuk Apa inut kibriu, kikimran kilandan kibabun. Kibang ii hak itu kipot kiwan sengaulem. Kibang iyo ii kadur kemat jongki baki isi nun yang kita kidakar brokot. Kibashim ya kemensim jong barit nur syai. Hingga itang hadin sisnem nga iba kejingkela kaperbun kada itang kejingwan sengaulem dagaput sniu kaput asap. Ngakong ya kata balay na marnis mautho Ibriu kibadan hapo kapor kimla benle ay hadung menta wat igini kibriu kibadan kti bendekat jubor ya kejingim
Hadu mentana kalian jungi kaseng ngim syam latip. Kan nungut di belasya pensitom kan kumkaan. Hendai niyoi babon kibriu kibudon kti bandekat yu barit lor syai ha kato gesni. Kita ngai sahuk sikini kijaka agapor pa nagaliang kaseng ngim la bandon. Hendai pila banioi basaki hakum kini kesni pementah. Ngim da kamioi bagi kita ki khar ki baniat syarum syaleng habanadon program kaseng kum hagani kesni. Kani kaladai kesni bagaya ko pamdai syu. Bangin ya kada ukti iwai pat. Namar haki senam ki balada pide men kenmau iwan bu sentiu ngi plimot. Kapnya nyau seng halang rum su thung syu hakapor ba klat balor syai. Mi pra kendai teli ki seng halang apa sora ki khot meeting yang akyo ngin ya perkhat kumno ngong am 400 ban perkhat akum gini ki por. Teli kiseng halang likbuk memorandum apa konrat kata kopor ngalakan mau. Cek hijak mentah. Balai kalong gumne. Kan mento ayu sisni pikwa kata keburong. Ndai ni na kaliang kaseng ngim kwa ngim dei bengi kentok ndai. Om tang hak sengi bayap ndai hadu kini sengi memantangi don kami kijing etrelang don kami kijing snokti. Jong barokot ngim seyoi bakalawai ko pernai. Kan sawan agak jahit penriu bagani katanya bonokoy kentang yawai ke susmo kwa banong tu belai trai katrat un kurku baru barit nasalan dat kilo un sat mesin ki kon jo bagilong ki breu ki betip sni ki betip nong bagi bapiang akakam gajam baru nepasat mesin ki jumut ke perkat ban perkanya ka bor perkat joki ut peni yang ini kesawat bagindai kita sibai ki banyarai ke jahit penriu. La kalong ha kabor perkat, la kalong ha kijing start, la kalong ha kapuli putih, la da kerku kerdo, bapinya syafrang, bapilong kibri kibapiang hakikam kijam kijongpi. Ni na kaliang kaseng ngimila, bansiu kaliang, naman ngidai tagi kena puli, nrai kay kapangidon, la kalong kamansim, la kalong kaspa katau kat badan ngini senyang. Ingin persyang menirap ya kalong sem joki inom ino lanu kani kadai kekentin ke basyai bakat ba kaseng kadang don isno ba kat bani ai kat bani the isno bani dang dakam namana kaliang kani kasem isa ha ka umyum haru menta kimtip kum ban syuban biang itu kibriu ki badan ti peniap ulur syai wala kidang don berkidang sa hang ni hapok pentau dan ngasnau kitrai snong rangkat bagi KSU ngide penting pesmik bat penterhaya ki bagi de ben mino yim dan jing thut iwe ngring thut iki kibriu ki latrak snam blasim mi gijim tagaraw min yaiwan na kapor si kapor bat hakapor gumtip ngin yaiwan larang ilap ile kamram gobran kam ngin sepikai makatakaan wala yu bapaniap breu nangla baniat syarum syaling bariu nong yalam lani ki member jong seng balan klem ki FIR kem ko complain bishim bat set sepo along tanggani keti-keti ko basyai mat syafrang klo gari im slam ko bari nyaw trat nyaw skom bat im slam ki kon kiti gayin kasem bari kurim jong barit lo syai tunang ko ku mapi barit la syakil ndet jong kilo baki kon jong pi kilong bapet kilo biang haki yang baru ko blai shibun syajarno. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.